ليلا ثم أدناك جاذبا وفزت بسر فتقاتل سالك الله غريت من الأكوان والسر ساميا وفضت ابتلاء كل حي وهالك الله 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 وجرت عن المجنون والغيب راقيا وفضل أمري كل دار ودارك أنا الله 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 يا حي يا قيوم يا ربي هب لنا نصيبا من السر العزيز المدارك أنا سرابك ليلا ثم أدناك جاذبا وفزت بسر فتقاتل سالك سرابك ليلا ثم أدناك جاذبا وفزت بسر فتخاطر سالكي محمد رسول الله سرابك أنا يا رسول الله يا رسول الله يا إندمنا ونتتنن سننا ونتتنن تمو سرابك ليلا ناونا تمنا سرا وزنا چنگ يون چنده بك نين ko da zan sara in can lailan yun cande summa adnaka har ki tafa makamal tadanni ko voga mar wamanga jaziban ko voga mar wamanga vo bi shabi yama kan baga kaman min shoni sha kan bago fogo be ka shaw ba ma foma kala fobu jazbo de biaru ko kala la fobu fobu nyal dan gas garde de chengal latrik shock ni en foga na sha wulanya yung yini kaba yina nabi chan chakatna baitma kakana titta wa fuzta bi sirrin kana lan yattarle bi sirrin nalla boshaldan su'doya ka sabba miriya kamila ban ko nyesema dina ya dina ashe bimma mamma dana dalawasan fusta bi sirrin ka chantin yattarle bi sirrin ne nyasim shaldan su'doya خاطر سالكي fata lala nyasim wama biyan yala diyatwa digare khatira saliki yangwal nga shel dimbe nin sar so ngun tihar tihapuni digar lala yangwal nga ma ya musamman salik nin vo so ngun nang de ibada ayan nun ibada halka nin ta halka na nin ta ka ke ibadullah bupuni to annan halta page kaba to pa anamun na ranye bin shama musulunci level yelwo so bel muslimin yo amma wa ka iman dazo tun shari ta karakarnye musulunci tuma wonto tumle amma dace iman tuma o yimbara nan mafene kamar misali salati nan ce annabi na biyar ya ayyuhal ladzina aslamu wani ya ayyuhal ladzina amanu ashe mun mal imani mun kan mafiyan san can salati nan ce annabi amma mun kal imani ma wani ja'a ma salatin na ma yakun na ma yimma da sa'iba ma lalam kula ai kayan kula mun salati shama zaha nula muhammadu rasulullah ko wala ka zayel sallallahu alaihi wasallam biyo kam tafi littafin ne
hadisi littafi shari da bakana an wani kaman ayyal muhammadu bayyana sallallahu alaihi wasallam da hadisi kan bid'a ta tarin yare amma duk da akwai muhammad ayyaka sallallahu alaihi wasallam ba mai sallallahu ayyaka ta as-salatu was-salam alayka wa ala ali bukatan mala amma dan gam ka tugum litam kam za dinya sallallahu alaihi wa sallama salatin gasiya pam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada as-samawati wal ardi salatin mala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ashjar ad-dunya salatin mala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada nujumis samai kagantin ha'ir rahmati wa mimil mulki wa dalil dawami sallallahu alaihi salatin bala ka salatul fati kan le ka to kol vale dan kul koy babena adada sama'u babena adada nujumi babena adada ashjari da ba aina adada ashjari bi kalti ma duniya ti ma da mal targa mun ko tiyawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim to man kallara mati haqqa qadarihi wai na musulati zanto a mai fi sulat ma nunti annabi mirka cele ce a fadi wadar zartar ganin ya sham abu a ta asar to a naudar zama da talis wato da targa mule mili wai to sokkan ne mili ma yin nawun yin namun yin mili wa mi kidari cile shadin tir dar zama wasan ma duba targa cile shadin tir ma mule ba na wani wai ne yar cila ma kaso al-azim inna allaha azim nawuni ta nawun mallatarga wai bi ma'ana kunnan man nawun kunnan masalatu ntimo dille nan kana kunye nawun yani nawun dal nawun to kunnan mu zamu ci an banara da ma'ana ne shan bala mun ya ni karkare anan son da san wa kar kamar son da yama ne sai na abubakar wa min salatul fatih mai a wa kar salatul fatih mai kala kayan buhama wa mile salatul fatih na ka sai na abubakar umar fa mai a ka sai na abubakar shi kan umar timile wa ba shi le wa shi le mai wa shi le ko bin shi le ma karanta bi addini mai amma sunna man ba ban shi ma sunna man ni wala karne sunna mai atta mai abakar na qur'an man na wayar wa yakhluqu ma la ta'lamuna annabi no sabin shiya sai na abakar mai rabi ne ka umar bin ka ali bin ka usman ka na wasu sunna wa yakhluqu ma la ta'lamuna nawon yan zan da mishan kunnam da baharna ma lalabi yarma la ta'lamuna yinan ban kulshin ba anaba yibe mile sai na bakar wami mobile phone wami television to lala wa kutomi suratul fatih wai alheri bin yahrin yaba amma ma la ta'lamuna yana biyan mire babu mi alifle ta so be nabi mi bin shawo dan ya haramu annabi ya niri nan ban shawo dan ya haramu ma na ne niri nan ban shawo dan ya harama dan doro hotba member ka ndin hotba kana ka tana fahjina mo yana shi ana da nan ay ya rasulullah muhammad rasulullah خرجت من الأكوان والسر ساميا وفوت تلأ كل حي وهالك الله الله
لا شك من الأقوال والسر ساميا وفتات عن كل حي وهالك فاي كتنان كان الله بيتو وبوني دم إسرائيل ده كمان كسان النسم كنا النبي صلى الله عليه وسلم وان كبزان إسرائيل انتقالنا نقوى مكة كبكنا انتقالنا تباقي أينهم واتو بيت المقدس نماني براكو كبرابان كنا براكم نملا نپنا نهي نماني كبكنا تلوزل نماني ما كيما سما وما لا نپنا نهي دام نزار أنا بمبارا بوني نپنا نهي لمجاني كبچن ماني كاكا انتبع رف وما لا نپنا تا بان كانت تبع نپنا تلنا كرسان بحالنا السماء الأولى ان كان انتقر نماني نشان سماء الثانية بين كنا زوج سادنيا يموا بوني بتي أمباني ماني كان دمنا عندك تمننا كويلا أنا بآدم نو نيما وشم تجي نيما نقول نقول تونن كان يفوت بسال كنا كبايان كنا انترسيفو بروتوكول دوزو أنا بآدم وندانيا بروتوكول أوفيسر نزانتي أنا محمد زوج سما وانكل كيوشير بالهم نقول وي إندا بلا مرحبا ko jego ka kutaba we aman nagart mamba kabagari batiyan pagi sagana dabayine kanduma na natana ko nega anabi ya mino mabiya anabi isa pabi min do bi mala we jiye ni mana jeyo o sande bamin danya protocol officers bandire samba kabajega anabi sande zu sa dabayine ko gari watiyan pagi sagana dabatane kanduma na ce ka anabi yusuf shi ni mani way kan ka bena jella to nye jel mama wakanna ko zanne mane kaje go sande wonde go sande ka baga way nabi ntaslato ne ko gar wata yan paga sabana da banahne ka zan anab idris zan zalman way kan ka bena mal long pam to nye long nana wakanna ko pana ko je go sande way a annabi to ne way ko gar on gar wata yan pana zuksa dan fara da banu ne kana sallallahu alaihi wasallama wa faruna kan dumana annabna ko ce ka nabbe ainihin wato anab haruna ko ka ta jeni mane way kanyin ka bayna amal sulu kam kayyar yato fasihul lisan to in kayyar yato ka karkunya fasaha to in ya fasihul lisan afsahul fasaha wa kana muhammadur rasulullah ko jego way to can ma nabiya ne wayan garme ko kara wata yamfana zuksa da ba ayyobne kabzan annabi musa za wai kanyin bo shari'a la na je ngarle to shari'a to nye shari'a lamman ma wa pana sahibu shari'a al muhammadul makkiyul madaniyyu mazu himta ya bariki litu muhammadur rasulullah ko diego osande na ko diego mun da yo protocol officer kai wai to yan garme ken ma nabiya ko gare in can zuksa da ba poine wa pala da ba poine kana ibrahim tishiya we nda para ka we na we ka wura kan ya ka shi to abu ke jin mana bai ma we o ne to kerne man yin su yala ma man kula ta ba to be na yan kamar ka ta zan diga sande ka dokata we to nuna chakanga to ne can na be to ne we ya wasa bana da ba po ma zuma we ya ni ma na ko ne fa adnaka ko can ta fa sidratul muntaha lala sidratul muntaha ma sha Allah antu duniyan 1111 da tafsi 1111 l'anle karnayan pale voyin de fune dunya tinyele de vokami she Allah antu dunya ta 1111 insan nan vo amana karnan pale kana chan kabza kabnila annabi muhammad ka salatu an kunyala bana na salatu tir annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pani mana wan pa ko gari wangar ko pa makam shaban ka bana mukafahata ma malaika ku to chama ni mana ka sakit rafraf she wanda barla ko panchande ka gurgo zali sidratul muntaha ka gatto ne ne bombo ban shabon ka bone sakit wa malla na ponayi wa ba na ponanayi buraka wa ba na ponata rafraf wa ba na ponayi sakit pompo tinya bana da tabiyo ka kana ban kana makamu tadanni ka sakit zaxi chande inji ma kulan to movi ko kuma odno minni zatin yarma ka kuma odno minni maram mana
mirin mana dan ka ce na fa'adnaka jaziban ka sakitu wa gumna kan bayan udun minni udun karkwancan de ka ban shakku yisim magnet voga na so sadino ne jaziban kar foga annabi dan kul fo ana min makam tadanni di zama tuzan fana makam tadalli ni mana ko sai makam tadalli ko ne ka ban ma wahda nyel bun yanzu waje ba zama waje ban bar bu kar nyela bariyin karam male dan ka bona mustawa ni mami wai ne su sawo yar muhammad ko le tan ko ni muhammad ko le shi muhammad kawai do ka bona har ra'aita rabbak wa ra'aitu rabbi shaban da marta ma waran yala na cimbla duk can tiyan nan da yala nafsu ato nduma ko yala na cimbla bi ma in yala na cimbla kan in yala na cimbla kan yan duma ni mane to nyama kaballa an bai hazazantu كركم التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة كبننت نأكدت فأولى ما أولاك فأوها إلى عبده ما أوها أبو تو بان بن شاون دا زانتو ما يها كلانا زانتو أنا بتناني بتنشل دنيا لا أبوار لفم زعنير ما دنيا دنيا ولي دقل سجاد دنيا شرطن كبيرهم special ndia gol pun de gasagar de bon samar mi gasagar golé gol mi ne samar ma alla nan zan lab malaika so nune de lo ne melne ko darga yilla goblan ngo de ma zaba paga al arshi kursiyin kunya kursiyin wa de ko to ke duniya wana wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard de mola zu samin tan ban mabiya muhammadu ka wasa bani محمد رسول الله دن كوينه فهو تجلي الذات بل هو عينها فملك الأليم هكذا ملكوت لذاك السرى والفرش موتع عليه ومن هيبة قد أحسن عنه هريت فسار يسق الحجب دون مزاحم ولا خادم إلا تسنى له ليت دنا فتدلى دون كيف فإنه تقاصر عن هذيك الجبروت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما barahama madikuhu fatima daikuhu wati sarayako Allah Muhammadun umdati Muhammadun wazari ana tufailiyuhu wabni musammahu Allah Muhammadun basharun وليس كالبشر سر في الحقيق وربي تعالى سماه الله محمد بشر وليس كالبشر سر في الحقيق وربي تعالى سماه الله برهام ماجهه برهام خادمه فتي مدائقه وتي سراياه لا إله إلا الله برهام ماجهه برهام خادمه فتي مدائقه وتي سراياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله صل على سيدنا محمد الفاتح اللهم صل على